شکیل افسر نیمگا چی دیوانا پر مهر سلام منتوار سنگتا انچو که شما سرپده که مروچگی میں دیوان که ما دا برجم داشتا خالق ارمان چارمی کتاب دیم درائی تو ما سنگتانی منتا گرین وتی مہمانانا وشت کن کہ امرچ میں دیوانات کن تمہارا شرف پہ بخشاتا ما ہمیں امید کہیں کہ ہر وقت کہ بلوچ کلبا توار پر جاتا میں سنگت میں کماش میں مستر میں راہ دربار وات کن تو استے میں دل بڑیش کتا گو میں استے رحشونیش کتا سنگتا انچو کشو سرپا دیت بالاد وحدی که ما 1991 که بندات کود تو ما 4-5 سنگتاتم تو آ دوران وحدی که ما شاعری که کتاک یا مشاعره ایر کتاک تو ما امی جیڑتا که ما استے چون استے ما شاعرہ پیداک بکنا تکنیبی ما مشاعرہ میں چو شر و ڈولدار بھی بیتے تو یقین بزانت کہ ہر ٹیم ما استے ایدگ سنگتانا دیگر شاعرانی اسے شعر داتگاں تو کسیار مرا شاعر ہے کسیار اسے عطا شاہ دے ہمیں وڑا مبارک قاضی ہے یا منیر مومن ہے تکنگی ہمیں شعراں بوانا تو اس میں مشاعرہ دیما بروت میں دیوان ڈولدار بھی بلے مرچی ماں کے شاعراں گندہ تو بڑے بڑے مامی جیڑاں کہ یار بادشی کے یکی ہوتی نامہ بکشی تو شاعر کمتر بہن تکن دیوان بور مبید یعنی یک جوہدی بود تک یا کوششی بود تک کہ مرچی آستے درچ کا امچو برک ہوتا کہ انچی ورنہ پیدا ہوتا انچی ورنہ شاعری کنگائیں کہ مامی سرپت بانک کے آستے باندھا بلوچی آستے باندھا تنت بلوچی آستے یک شر نیمک یا بلوچی زبان آرہ بلوچی ادبار برگاہ تے چونکہ آستے خالق ارمان تو یہ چارمی کتابیں تو یہ ہر یک کتابی بوان یا کہ ہر یک شعری بوان تو گوشے کہ دیم تری شعر چرے شعر اچھے وشترو ڈولدارو تامدار ترین ہمیں وڑا سے ما ادھے شاعرین نامہ بگرن چونکہ عزت رائی ہیں خان محمود گچکی ہیں یعنی ہر ایک شاعری ہے کہ میں شاعری چاران تو یقین بزان مامی سرپت بان کے 30 سال پیسر کیا درج کی بلد نام آستے دا ما جوڑ کو تک بتا یا مرچی بالکل ہمیچو بار کو تک تو ما آستے ودی کے خیال کپنگرو میں دل استن سکوش بھی تو ما سنگتن چی امید ازبندی کہیں باید ہمیشند کیا بوانات محنت بکنات جہد بکنات وتی شاعری را شتر چے شتر بکنات پرچہ کے شمع جہد شمع وانگ پا بلوچی زبان پا بلوچی ادب واسطہ پا بلوچی عاقبت واسطہ یک شرن شبینی میں یک رندی پدا دیوان منت گوں شما اجازت کرنا منت وارم